Sanibonani. Ninjani niyaphila? Sithembe niyaphila ngibingelela mfowethu Mkhonza. Thank you so much for being here. Ngiyabonga ukuthi nisubscribe ku channel yami ku YouTube. Niphinde nifollow la ku TikTok. Ngithi if you haven't subscribed ngiyacela usubscribe kanjalo na ku TikTok upress ufollow ngiyabonga. Ngicela nibheke na ipost elandelayo la. Ipost ngesikhathi kubekwa ngokusemthethweni ikhansela candidate MK Phathe Mkhondo Ward 14 njengoba kuzoba nama by elections nge-17 December 2025. Cela nibheke lama comments nama reactions sike siwa discuss nje ukuthi manibheka njengoba kuphawula la ama residents asemkhondo noma izakhamuzi zasemkhondo ikakhulukazi izakhamuzi zase Ward 14 manibheka la lama comments nama reactions likhona inithuba lokuthi for the first time eMpumalanga singayiwina i-by election ezomkhondo wesizwe Phathe. Ngicela sibheke lama comments ikakhulukazi ma MK supporters but nawe ongeyona MK supporter or MK member ungaphawula. Sibheka nje lama comments nama reactions akhona la kule post engizoyilandelisa manje. Ngiyabonga ke bafethu. Thank you so much. Sithi ke all the best comrade Mnisi, Fortune Mnisi. Oyikhansela candidate MK Phathe. Siyabonga. Uyawubona lo mkhonto kwaza befikile ngeba yababona banja ngeba yababona banja ngeba yababona banja ngeba uyawubona lo mkhonto bashaya befikile yababona banja yababona banja yababona banja uyawubona mkhonto bashaya befikile yababona banja yababona banja